bazı Spiye Hemedani Baba Tahir Uriyan de dubeyte ke xuda dibêje her dema ku li ser elwendê rûdinim destê xwe ji her du eleman dikişînim. Heysit salî ji dû wî li çiyayê elwend sê firîşte fermanê dixwînin ji desthilatdariyê re û li wir dikevin xewa ebedî. Ez ê ji we re behsa sê jinên aşiqê çiyayê elwendê bikim. Sê rêber, sê şervan, sê fermandar û sê cangorî. Xwîna xwe direjînin ji bo rûmeta çiyayê elwend û rex hev radizên niha li nêzî 100 sale li wir. Qedem xêr, Cîhan Xan û Şîrîn li rojhilat sê stêrkin hêjî diçirîsin. Qedem xêr keça qendiyê mîrê loristana piçûk e. Xwîşka heft biran e. Li piçûktayê bi tevlî bira perwerda şer digre. Ji heft birayan sisê dibin qurbaniyên desthilatdariya Îranê. Qedem xêr bi Mîrza Husên Xanê serokê eşîra Lekan re dizewce. Dema ku Rıza Pehlevî hevjînê wî di sala 1928 da dikuje, ew rêbertiya eşîrê hildigre û tola wî erdê nahêle. Di şerrekî da lê dixe fermandarê artêşa Îranê Ebdullah Xanê Tehmasipiyê ku jerê hevjînê xwe dikuje. Qedem xêr zarokên xwe Mensûr Xan û Şîrînê bi hestên welatparêziyê û wek şervan mezin dike. Keybaniya din Cîhan Xanim jî hevjîna Humayun Xanê serokê eşîra Melekşahan e. Ew jî li dû mirina hevjînê xwe bi heman peywîrê hildigre û mezinteya eşîrê dike. Yên wê jî du zarokên wê hene, Ceferxan û Exter. Hev salên Mensûr Xan û Şirînê ne. Zarokên her du malbatan bi hev re mezin dibin. Bi piştgiriya İngilîzan Rıza Pehlevî di sala 1925 da bi darbeyekê rêveberiya Îranê dike destê xwe û hemû rêveberên civakê an dikuje an digire. Yên destê wî nagihîjinê jî ji direvin dervayî welat. Bi tenê rêberên Kurdan ji welatê xwe dernayên û xwe dispêrin çiya. Lê Rıza Pehlevî dest bi dek û dolaban dike. Dûvik û kujerên wî ji bo hevdîtinekê Smaîl Axayê Şikakî vedixwînin bajarê Şînoyê û li wir mêvanê xwe dikujin.
هر جنین لهنگ هرمین همدان و لورستانی ده دست خدا دکرین و جبر دستلاتداریا رضا پهلوی دناف خدا بیمانه که چی دکن و یکتیا خو آوا دکن خورد دکن حتی قدم خیر جبو وی یکتی مزن بکه جه شیخ محمود برزنجی راجی نامه که دشینه لی مخابن وی گاوه هزا شیخ هاتیه شکستن و نکاره خوشوان را بگیهینه قدم خیر و جیهان خان لهمبر وی دستلاتداریا هوانه به سالان بر خودت رضا پهلوی 4 جاران فرمان راد که لسر هرمین وان لی قدم خیر و جهان خان لهمبر ارتشا ایرانی برخودان مزن نشان دادن رضا پهلوی دما که دبینه به شر نابه دست بید که دناف کردان دا ای خانتی رخستند که دوان شرط و مرجن شر دا زارین خو به هف را دزوجنین جعفر خان به شیرین را منصور خان جی به اختر را دزوجه او جی هم هفجین هم هفره هم جی به هف را به انیا شر دا شروانن شیرین ده شر چیای الوند دا مخابن ده کشتن اوه لور دسپیرن آخی برخودان و شر قدم خیر و جیهان خانه قاسی 4 سالان دکشینه هزاران کس دین کشتن جدو شیرینه هفجینوی جعفر خانه کره جیهان خانمه و بریوه منصور خان جی دین کشتنه دما که برخودان تش کستن جگل هرمی که تولی برخودانه بونه جوان قسمک در باسی باشور دبن او هنکشی حیا بغداید چن لی قدم خیر و جیهان خان دساجی جوالات در ناین قدم خیر در باسی هرما شیرازی دبه و گل هرمی جه خوادی دردکوین و نادن دست حیا سالا 1937 و ساله روژا مرنا خو واسیت که لسر واسیتا و میتین و تینن چیای الوندی و لرخ شیرینا کچا و وتشیر جیهان خانم و اخترجی بشی درباسی دشتا قزربات دبن لورجی دچن باجاره خرماوای جیهان خانم جی لور دنیا خو دگوهرینه و میت ویجی لسر واسیتا وی دینن همان داری جیای الوندی و با قدم خیر و شیرین دسپرن آخی اختر زارن خواه و منصور خان مزند که و کوکا هر دو مالباتان لسر وی شتلی مزند به و شاخ